for being a mother, and that is a clear testimony. I'm happy. Thank you. So the Federation of Uganda Football Association, the president who called a gentleman was turned into a witness. Thank you so much, ladies and gentlemen. على الإسلام والإيمان والبر والتقوى واحشرنا يوم القيامة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وانزل السلامة والبركة والأمن والاستقرار والطمأنينة والألفة والمحبة في بيتنا هذه خاصة وبارك في أهلي برحمتك يا أرحم الراحمين وبارك لنا جميعا برحمتك يا عزيز يا غفار وكل لنا مؤيدا وموفقا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا جميع آبائنا وأخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء لهم واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل بلدنا أوغندا بلدا آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yongera karara omukama akuwembera mukamide bakuwa obugalo miliyoni jimpena pola mukuba obugalo sebo tata ogirobaawo edirisa kenza mazima mukama wange efuwa abange mukuba obugalo oyo musuuza wuya amazima abange mukuba obugalo bwabanga kyayina ekisanja kimu akyetegeka okukola emirimu ne ku lujjanjagala mwegatte nti obululu muyiwa obumala webale maama okumanya akoze omulimu n'aludde okugusiga ababaga nke bakuŋŋanye bona maama ne basaba sudiru mu muwendo temulwana azinatuuka mukuba obugalo owuuya amazima mpola mpola webala omulimu maama wogiroba nalongo musharafa maulana twala albadirulalaiha maulana sukurulalaila maulana wajaba sukurulalaila nabiya mukamala kulila ya rasula mujallala maulana awi alfadil walula walmakama mutola albadirulalaila insaniya bidai maulana wajaba sukurulalaila that you are الورى نور الهدى مصباح الظلام وجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة العالمين راحة العاشقين مستجيب دعواتي reporting.
Thank you.
Sifa mtume maraba ya omukolo gukoleddwa wano ne mu byafaayo beguwandiika Nalongo obugalo Nalongo njagala okkirize mabereko galimu omukisa Nalongo bakuba obugalo ogira obawoola mulensonga ababaka njagala genda bw'abanga kyalina ekisanja kimu akyetegeka okukola emirimu ne ku lujja njagala mwegatte nti obululu muyiwe obumala webale maama okumanya akoze omulimu n'aludde okugusiima ababaka nke bakuŋŋanye bona maama ne basala sudiru mu muwendo temulwana zinatuuka mu kuba obugalo owuuya amazima mpola mpola webala omulimu maama wogiroba yayongera akalala omukama akuwa empeera nfukamidde bakuwa obugalo miliyoni gimpennamba mpola mpola mu kuba obugalo sebo taata ogirobaawo edirisa kenza amazima we mukama wange efuwa abange mukuba obugalo oyo musuuza awuuya amazima abange mukuba obugalo kafu iwa mwezi ogwo bafeewo mpola mama Anita njagala genda wulira ngenda Anita njagala okize Katonda mama Anita weyo Anita kirumwe balo omulimu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Salla ala nabi Khalifa negeri jo chikubiremu nenze pressure nze mbala letano nembala bulungi inshallah okana kaseera mukirize kufuna adhan kubanga wefune tuya kusaawa esaawa y'eswala yatuuse dda naye nga ngenda kusaba muganda ngolo datunarebo sentaye ajje atuya adhan jakumullah khairu الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله 5 years أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Honorable Nyilimu, Right Honorable Speaker Nyabu, ba Honorables bonna mwenna abali ku mukolo guno gw'ekitiibwa ba ministers Kambala Muse n'ekiramuso kyatuweebwa Nabbi Muhammadi ekigambo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya gange bampita Sekajja Hussein nga nze district kazi wa Kampala naye ndi wano nga Super Supreme Mufti wa Uganda nyabo gwe wayita yetabe ku mukolo guno gw'ekitiibwa antumye nkwebaze okumuyita olw'obuvunaanyizibwa obwamukutte n'atayagala kutenguwa n'antuma mbeerewo mu linnya lye naye antumye nkwebaze okusobola okutuukiriza enjigiriza
ekitandikirwako okulera omwana. Buli yenna anaalera omwana avuemu, eno yentandikwa. Eno weekulema omwana oyo abajja mutaataaganya mu nkola zonna endala z'onoobaomuwa. N'olwekyo n'antuma nsabe Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omukolo guno gwe mukoze mwembi, aguteekemu omukisa abaana baffe abakoze mu nkozi ennungi, ate nabo abatuuse mu bitiibwa ebya waggulu, kubanga tumusabidde. Maliriza nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abali ku mukolo guno abazze nga balina nabo ensonga, Allah subhanahu wa ta'ala agibamalire. Abalwadde mufu abasuuse, abalina ebizibu ebyenjawulo abimalire olw'ekiseera kye bawaddeyo ne bajja ne tubeera ffenna wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bite mukadde waffe Sheikh Ssemwambo ajje afundike wairu toletaozi tuggalewo ensonga eno. La ilaha illa anta arrahmanu rrahim, la ilaha illa anta alghafuru rrahim, la ilaha anta alhannan almannan, la ilaha illa anta alqadim alihsan, la ilaha illa anta daim alma'ruf walqarab, la ilaha illa anta الرزاق، لا إله إلا أنت الوهاب، لا إله إلا أنت التواب، لا إله إلا أنت المقسط الغني المغني، يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أحينا على الإسلام والإيمان والبر والتقوى، وأمتنا على الإسلام والإيمان والبر والتقوى، واحشرنا يوم القيامة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانزل السلامة والبركة والأمن والاستقرار والطمأنينة والألفة والمحبة في بيتنا هذه خاصة، وبارك في أهلي برحمتك يا أرحم الراحمين، وبارك لنا جميعا برحمتك يا عزيز يا غفار، وكن لنا مؤيدا وموفقا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا جميع آبائنا وأخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء لهم واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا أوغندا بلدا آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. abakadde bange mwenna mukkirize mbebaze nate olw'okugumiikiriza n'omulimuka, era abatusalidde ennyama yaffe ne bagisiika ne bagikalirira. anta alhannan almannan, la ilaha illa anta alqadim alihsan، la ilaha illa anta daim alma'ruf walqarab، la ilaha illa anta الرزاق،
لا إله إلا أنت الوهاب، لا إله إلا أنت التواب، لا إله إلا أنت المقسط الغني المغني، يا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أحينا على الإسلام والإيمان والبر والتقوى، وأمتنا على الإسلام والإيمان والبر والتقوى، واحشرنا يوم القيامة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. وانزل السلامة والبركة والأمن والاستقرار والطمأنينة والألفة والمحبة في بيتنا هذه خاصة، وبارك في أهلي برحمتك يا أرحم الراحمين، وبارك لنا جميعا برحمتك يا عزيز يا غفار، وكن لنا مؤيدا وموفقا برحمتك يا أرحم الراحمين، واغفر لنا جميع آبائنا وأخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء لهم واستوصانا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا أوغندا بلدا آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. yongera karara omukama akuwembera mfukamidde bakuwa obugalo miliyoni jimpena mpola mukuba obugalo sebo taata ogirobaawo edirisa kenza amazima mukama wange efuwa abange mukuba obugalo oyo musuuza awunya amazima abange mukuba obugalo bwabanga kyalina ekisanja kimu akyetegeka okukola emirimu ne ku lujja njagala mwegatte nti obululu muyiwa obumala. Webale maama okumanya akoze omulimu n'aludde okugusia ababaga nke bakuŋŋanye bona maama ne basala sudiru mu muwendu temulwana azinatuuka mu kuba obugalo owuuya amazima mpola mpola webala omulimu maama wogiroba.